Setva kukuruza je započeta i u narednom periodu, kada se vreme bude prolepšavalo, ona će biti sve intenzivnija, a zbog porasta temperature i padavina očekuje se i nagli porast korova. Korovi koji mogu biti glavni protivnici dobrog prinosa i zato posle setve kukuruza u periodu kada bude bio u fazi nicanja, važno je i dobro zaštititi ga. Kukuruz je biljka koja se kod nas seje na velikim površinama, u Srbiji oko 1.000.000 hektara i koja donosi izuzetno velike profite ratarima i samim tim je značajno da je kukuruz čist od korova, odnosno da je u toku cijele vegetacije zaštićen od korova. Tako da korovi odnose veliki deo prinosa kukuruza ako ne suzbijemo ih na vreme. Kukuruz je biljka koja je posebno osetljiva na pojavu korova i zato posle setve, a pre nicanja kukuruza, obavezno se moraju primeniti i herbicidi. Neki osetljiviji period razvoja kukuruza je u nekom 5., 6. i 7. listu, kada on već formira sve elemente prinosa i izuzetno je osetljiv na primjenu preparata. Baš u tim fazama razvoja Laudis je možda jedini preparat koji neće načiniti nikakvu fitotoksiju na kukuruzu. U narednom periodu nastavlja se sejanje kukuruza, koje je prošle sedmice započeto, a da bi se mogao očekivati dobar prinos, ratari već sada u glavama moraju biti u ovom poslu zaštite.